Omwishengerokazi Anet Katsime Mugisha nagira ngu eitima n'omuzigu w'entunguka nuko kwehanangiriza abakazi okurwanisa no kuganira hamwe ebyine kutungura amaka gabo. Ekiro cy'abashyikiriro omudini nkaturuka kizaguzibwa buri kibanza cyo ku 11 buri mwaka okwijuka abo bona abashyikirire ababire bari entumwa za Ruhanga. Yaashaba kuba abari kwera abayishire ni masije twero cha Saint Martin de Porres no muyishirire umuntu wiyabe nakora umukandi ngashi umukompete yabe nakura akaba naye renju okozi swani na nokurisa embwa na kapa mbona mumishomo y'imurarete murete mwabashaho abakazi bitu bego kubakubasa ku amaneginga the non-communicable diseases. Omukoro ogu gwebembirwa abakazi abarkwegitira mu kibina kya Mbarara Diocese Catholic Women Association. Kagira umushomo gwito muhoro ebitwaganire ebingi nabireba. Abakazi aba Chamuka Parish Apostolic hona bashabirwe gukorera hamwe kibahwere okutungura amaka gabo. Obwahatuine empuno biryomo bizakubana bishobo buri mukazi naija kubona empuno kurigero kwa imaksho kandi omwaka ogu tutuzira omugisha aba members beitu mushanju batungisa akaramento ry'obushweri. Aha mukoro habiriho empaka z'abakazi kworeka enjwara y'omurembe no kweshongora anthem ya Mbarara Archdiocese Catholic Women Association kandi abakatima nibo basingire. Gasha kwa Abraham Mugansi.